Ovo je Vjekoslava. Vjekoslava nikad nije osvojila nikakvu nagradu. Na Lidranu u 5. osnovne bila je 4. Jednom je skoro dobila majicu na nagradnoj igri. A čak ni njen Mrki nije nagrađen na Dogi Show 2014. Ali otkad koristi Zabine kartice, Vjekoslava osvaja nagrade i to akcije, pogodnosti ili super popuste. Ugovorite i vi Zaba kartice. Od sada pametnije kupujem. Sa Zaba karticama mogu. Ovo su Marko i Ksenija. Oni vole držati stvari pod kontrolom. Na primjer, koliko je stvarno štedna ta štedna žarulja? Koliko minuta mjesečno potroše na čišćenje? I koliko se decilitara popije na tulumu od 12 ljudi? A otkad ne idu na bankomate nego plaćaju Zaba karticama, štede vrijeme i još bolje kontroliraju potrošnju putem e-Zabe i M-Zabe. Ugovorite i vi svoju Zaba karticu. Od sada pametnije kupujem. Sa Zaba karticama mogu. Ovo je Zdenko. Zdenko nikad nije plaćao karticom u inozemstvu. On jednostavno voli imati keš uz sebe. U Londonu ga je zalijepio oko tijela selotejpom, a u Španjolskoj ga je skrivao u tajnom džepu jakne, a u Francuskoj je keš nosio u tenisici. Ali otkad je shvatio da je u inozemstvu najsigurnije plaćati karticama, ide praznih, a vraća se punih kofera. Ugovorite i vi Zaba kartice. Od sada pametnije kupujem. Sa Zaba karticama mogu. Ovo je Martina. Martina nikad nije vjerovala internetu. Nije vjerovala da nigerijski princ ima $1 milijun za nju. Nije vjerovala da se mobitel može puniti u mikrovalnoj. A nije vjerovala ni jednom od 8 trikova za brzo mršavljenje. Ali u jedno ipak vjeruje. Otkad ima Zaba kartice, zna da se na internetu može obaviti potpuno siguran shopping. Ugovorite i vi Zaba kartice. Od sada pametnije kupujem. Sa Zaba karticama mogu. Ovo je Ivan. Ivan nikad nije kupovao na rate jer Ivan ništa ne radi na rate. Kutiju stracciatelle završi odjednom. Cijelu sezonu serije pogleda u jednom danu. A i pranje suđa voli odraditi kad se skupi. Ali od sada će čak i on neke stvari početi raditi na rate. Sa Zaba karticama Ivan i Marta će opremiti stan sada, a plaćati kasnije u ratama, bez kamata i naknada. Ugovorite i vi svoju Zaba karticu. Od sada pametnije kupujem. Sa Zaba karticama mogu.